kesi ai negwe ni kwetu okela nisi Koma ko na ngote pilo Wakoma kwete pilo kukoma kwete pilo kuona nasia either lakini sasa TSO yako kwato kukonya makota vima ila maundu mengi muno pilo pilo mundu misi pe mundu misi pilo mundu na utie pilo mundu kuibekanisia kuibekanisia unaona taombaka ngwethe ngokwete pilo ni nafu pilo de pilo nene nokona pilo it don't make sense Thooa Ndoli Ndoli ilio kwa zile haya mremba wanawe ukumba ukatata na mambo mengi mabesi hiyo kumba ukeka maindia tuzu kumbe Ndoli you kindo tsa oya mukadego ambe yangu you hadi nete Ndoli ni no ngine zake bijana kuita ndani you ne nungono komya ngota pilo lakini pilo eno ya ni mundu mizi yani kuibakatizi kana yapa yonga mea manobi manobi ngomete ngwete manobi ni kwase nutre yani wini time awite lemetu jam nikukwa muka kwina mugo kwa mukeka mbawini pope ndele masi noko myokwete mundu umenda iloko mota kwete kintu mundu umenda iloko mota kwete kintu iloko mota kwete kintu atol onokete nuna kintu kenge kabisa ekamoko na mao na mesilia makumekale mekumbite makonsentrate na kintu kita onthini wangale nesu inethuku muno niona nasikana ngale ni wilo twa service kana ni wilo no concentrate anangali kao kitaokoza uendete isu yanangika kwi mundu utona amba ko lota se ubasia nyo mundu nizeka senda bolt kamako mako mesenda ngolotine no kumba to kumba muvela wa folmpo hizo kwa hiku doni ndia isuna ile kai ben wina mbebo ne baine bula enough kana ayo mwe wa kude enough zaje muti abao ndalo mara kwete kintu usiwai mundu bora kama kwete no matu unu rondu iwe wa matu nye une wanga mie lakini kindu sakenda 31 niwo no nebuye muke na kule muke usune wachau na muchando plotini mambia ni moko wa muke mambia na notice ando maiko wa muke kitumineki nena thina watia ngazi ya kitu lakini nengu wa muke waliu maliwa mayolo bokito beba mama kombo awa mawanza kwanza iko ma place muko kama muka uya ku malosi mugeke ya ku gardens mwe expensive mono iyo kawana ndo baka bibi tu manana na kwa manoni ya mukie nanza kai manabune madhamba siebu sai sio utuku ni nanza na ningo kindo kiononga Lord ni bai munongo kuona na umanye no tukoyo nakita kuiona hivi na diba ube garden hizo yeta wa stars garden no ndo kwetu stars izo timbo ni andi mjanja gardens na pana ni stars gardens ai koma no gardens ko ndibo izo ni stars gardens we na kuuliza security ni cha ukiko na kesa security tenewe undu kunena Kiswahili unayua nini na mama wewe mkamba mambo yote nene kikamba rego dinda reno eti ukiende na kunduko niona nibandikitwe bakandikwa liula wekuo na kila mundu ukunewa mundu nokuna mbando
Ya mutu. Mundu no kuna wa ndo. Ya mauta. Ya mauta. Mundu no kuna wa cotton. Aliya. Idomi. Ongadia. No muna go package. Aliya. Na mundu no kusiyo kana ka token. Kangilio so. Ngilizi na 5. Ngili 5. Okay. Sa isu wete okay kama ndo alangi onde. Wa eka wewe ndeto lwese na omeku lwese na omeku now embindia nyana toka tosile wewe kunea wi benjo benjo Veronica no meguyu ndeku na kitodi kwake wewe kwa benjo namkona afungua tu case dilika kwa kutenda ya amuka to case amuka to case aya mekuya now haya mekuya now na kama mubyomo nipate ya kama mubyomo Esles mbian ni mame kuku ni mame napate ku na wa qualify nuone wasindu isu wewe kule benjege benje mukulege esles amuka to case benjo ekengwa benjo eke makeup benjo eke earring na benjo aindalia na kandress modi wena ge we tukite mundu mukawe na bane tukite mundu mukawe nekie wif ndena wif ngo nekie wif nekie menai nikito kombelia nsioke nekie makeup nsioke nebakekele nsioke nekie mundu muka na nembi ifta mundu muka na ngikwa kibeti wile yo ajuka muka mbenjo na manbo wile ajuka muka benji lita na tuika alafu yuende ndo mpaka uyempie sinye ni mundu ume ni enda ni kite grade no lipstick nenda ndio na nekiela mindo ngobe ila ivya ukisuri ya jebeo kana mindo na moye tavaje boke ya ilo limoganga sikia nekia na adini mpie vita twalika. Okay, your name? Tuangana masito onde. Waze dada we. Magdalena Wanza. Magi. Anambia jua nengano yake. Lakini adio chabanini. Dada. Margaret Mbejo. Margaret Mbejo. Mwenyao. Tualitoa ambe Benjo alika. Benjo alika. Ndizi Mbejo. Wambia Mbejo no. Mume wangu. Okay. Benjo alika. That's okay. Meet my babe. Akili yako ndiki kuku mbebu kana whatever. Wele Mutu ndo pocket ya hiya natoke jutu ilitiana na waku azitu chote ndani waya na wanya na tiki ndo kiona miruke wakawali akatiwi ni kitu kikwenda na beju to azile wazetu hizi akatu ambetia ngaini wizi ni madina tuenda moi nonzai kutukana nonzai kundenya beju andikidia tuandika masito maitu twadibaya twandika masito ingi twanena na kibande tonga mabatu azia direct abdaimo selu mrambo kwa selu mukana wakamesa kedu mesa ya nene mesa number 42 kuliko mo wikala mwele wewe na mweme ubenjo baba mweme wisioke ano na ndida na na baba Mbuve ni yako kwa me ya wewe ni sine mposo au ne bia Mbuve tikaptelia nugwa ngukosi kumbite mbuyi wete ko bayuka kukotilibwa konza ko no wose okukonde but ulikiatie sani tre wewe kia ndweki kilokwiza enda mesa enenga nakasamuka kabalali huko wetu nadi lakini ota no saleu beka muri yokono kakona ni we niwe member ni anti member we kukonde no betete yala me oyiri kubileune bye bye ndonge wewe member na no thoke tu official we member wacho
wajama kiu wasa leu wa mina ba yosio kyo diwandikithie mindo no ndo akwete wesi package package tindo na kizundi sio ndina cia muno na sipa hiyo ndonge yu mbenjwari akona muoli mbenjwa ambia osa no mpaka nine kuosa nikana na kwa ndoke nguno bitu no sana osa nguku osa eki atoka bench we ambia itota ona osa kapulika nini dati muhimu no ekia osa kakima ekia angima na kulia nkabika ko ejo betu nipola kwita no nekia kakachabati asingo kabia mwe yo yuma ekia ba ali aminete osaka meloni osaka nanasi asioka osaka babale hakuna bayo osaka siko naoma anengelea ndelia na bikie binda yako it's my time it's so fun now kisiko cha iwaba lea ya iwaba ya kalisiti gebaya namba ya kwa yebaya namba 42 balangu dithia na benjo kwasi benjo no nasi ni binda yakwa ndio sio kama ingi